Tukithina mbere mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka muthenya wa umuthi na ariungite kaunti ya Tharaka Nithi kuringira mutongoria wa Azimio Raila Odinga ndebe akiaria nteresi ya Tharaka na Mara Kalonzo na rombete Professor Erastus Njoka munini wa gavana wa Tharaka Nithi Engineer Nyamuka Gwima na Daktari Mzalendo Kibujia maria makuruira gitikia o gavana na kiama kia Azimio kugwatanira na gukithirwa magitigira umwe ni kenda maomba gushinda muthomi Njoki wa UDA Polo Kabithi nacio tariria Ikiri ndio ngatia kentere monye kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthe mutongoria wa kiama kia Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka urahaki ariugite murango wa Kenya Kwanza no akaba kwanga bakiuga burangarama ya mutura yumbite wetia indi kiri manifesto ya batiugite buraba kaenda miangarama ino mulikuwa maingiliwa na mambo mengi, sijui Kenya kwisha, sijui UDA, mambo mengi, na wote ni wa Kenya. Lakini kwa manifesto yao hawajatamka neno ufisadi, hawajatamka. Na hii bei ya vyakula kwenda juu imesababishwa na ufisadi. Bei moja, kilo moja sasa ya unga, pakiti moja 200, almost 120, karibu inafikia hiyo. Akiria badhato aba barabara ikiri murengo wa Azimio la Umoja Professor Erastus Njoka Dr. Mzalendo Kibujia muna Francis Nyamuka Gwima batigiri bakuwatanira na kurekeria umwe kurura gitigi kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Kibujia na Kagwima, mimi nataka muelewane tukitoka hapa. Mkwewa lazima waelewane ndio heshima ya Tharaka irudi. Waelewane na wao na watafute hata yule mwingine anaitwa Profesa nani wa Jubilee. Waelewane wote. Wasipoelewana Mwamba atachukua. Na Mwamba amepeleka hata pesa yake huko Kitui. Hako na investment kubwa. Kwa hivyo lazima waelewane. Mimi nawapa mawaidha ya kweli. Agotwa kiringori Dr. Mzalendo Kibujia gururero arioru onombite gutariria tigetegere kabisa puru mwetegera bonankira banda bantu bodokia bundokiri abo dieta kugwema nyamo Rwanda kwa mutora na deputy mianke 10 mutora na senator mianke 10 na thena wa ira Kalonzo atigire gukorera thomaga guku no achire kwe muthe rere irio gitera kuthiria thena chetu Kagwima no agicokia ruga kaba mwathi arothi kithwaki na kunintari gumucie kurukia mwathi urawa atatathia kare mbere aba mwathi eno kia nkerukia muntu akuwa kathi kubatisa kaunti eno gya cwegwa no no district ninge cionde cireto nuntu bakabori kanda aretie keto Tharaka Nithi muntu areta Tharaka Nithi na district areta kuandika na twana naga na muntu akuwa kabatisa kambo tige na mtura kathuro mwanka uyu Ikagwima bau bangi tukaira kwa prime minister wetu makofi Orombi gitia senator account ya Tharaka Nithi wakiri Paul Mugambi no akiuga urimi no araithira borebo wa mbere gona watagitigiki mswada ambao nimewaeleza ninaandika na itakuwa tayari tarehe 31 mwezi wa 7 kabla ya uchaguzi ya kuhakikisha ya kwamba tumeweka guaranteed minimum returns kwa sheria ya ukulima. I want to amend the Agriculture Act tuwe na guaranteed minimum returns. Nkiripotera Uru TV kumathokoni cia Kariga Bitu wa Paul Ogwa Kabithe.